Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayri halqillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve men tabi'ahum bi ihsani ila yevmiddin. Hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından hadisler okunu devam ederiz. Bugün ise 41. hadis. Hadisinin teksti bulay yangırı. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن غاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حواه تبعا لما جئت به. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay deyip aytkan. Kamil imanlı mümin bulmaz şul bende kim özünün tileklerin boğaulamay turab, özünün tileklerin özüne buysundurmay turab, hem onun tilekleri benim alıp kelgen şeriatime muvafık bulgançıdır dedi. Bu hadis Hücceh kitabından alıngan hem ul sahih hadislerden sanala. Elbette bu hadis bizlerge nefske huca bulu, nefsini boğaulav hakkında haber idi. Kişi bilen idare etuşi, kişini hareket ettiruşi eybir, ul da bulsa anın tilegi. Aşısı kiledi, aşısı tilegi borluqa kildi, hem ul aşarga şığa. Yıqlısı kile tilegi barlıqqa kelgəş, ul yatıp yıqlı. Her bir eybir tarafından kişini tilegi hareket ettirə. Hem mine şuşu tileg nefis her bir kişide var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de buldu. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge 4-5 yaş bulganda Allah subhanahu ve teala ferişte jiberip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yüreğinden, köngülünden şuşun nefesinin şeytan ilişin alıp taşladılar. Ol Kukrek Yaru vakıgası ismi aslında mağlum. Mene şuşunda kişinin şul şeytan ilişi eli kaldı. Peygamberimizniki bulmasa da, yani başka kişilerniki ol bar. Aysik mesela kişi aşı, indi tamağı tuydu. Lakin ol eli közü tuymadı, ol kolun suza, hem tağın alıp qaba, tağın alıp qalba. Mene bu indi anın nefesine biriluğu, yani şeytan ilişine kırığı deyip atala. Şu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ayta idi. Allah subhanahu ve teala kişilerini yarattı. Onların var akılları hem nefisleri, tilekleri var. Var hayvanlar, kimlerinin nefisleri var. Lakin akılları yok. Var İşinci zat, ol da bulsa ferişteler, onların akılları var, nefisleri yok. Şunun için alar nefisleri bulmağına göre alar Allah Teala'nın en kurken mahlukları bulup sanala. Hayvanlar akılları yok, onlardan sonra yok. Lakin kişide akıl da var, nefis de var. Şu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, eğer kişi özünün nefesine huca bulsa, özünün nefesin yügenli olsa, ol feriştelerden de yukarı bulur dedi. Ama de lakin anın bilen nefesi, anın bilen tilekleri idare etse, akıllı tügül, ol hayvanlardan da tüben dereceye düşecek. Hem biz onu özümüzün aramızda bir iş görürüz. Şu aytırıp nefsine birip, işip mi, yeki başka eybirlerimi oynap mı, şu şimdi tüben dereceye, yani en askı dereceye çıkıp gitken kişiler hakkında. Şu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Eğer sen tilegin
Ягъни ул да булса нәфесең сине берәр әйберне яраттыра икән, ул синең яраткан әйберең мин алып килгән шәригатькә муафиq булсын диде. Ягъни ул минем шәригатымнан өстен куймасын диде. Тик мәсәлән бер кеше футбол уйнарга яратамы, карарга яратамы, яки хоккей уйнарга яратамы, яки аны карарга яратамы, намаз вакыты кирде икән, ул менә шушы яраткан әйберен куеп, Аллаһка итагать итә алырлык булырга тиеш. Әгәр дә ләкин аның шушы нәфесе, аның теләге, аны тукта, сыңарак укырсың, сыңнан эшләрсең дип аны алып кирип китте икән, һәм ул шушы нәфесенә иярде икән, ул әлбәттә һәлакәткә очраячак. Әлбәттә һәлакәткә очраячак. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, синең теләгән әйберең минем алып килгән шәригатьтән, мин алып килгән диннән өстен булырга тиеш түгел. Чөнки өстенлек әйбер ул да булса Аллаһ Тәгаләгә генә без юнәлтергә тиешбез. Шул сәбәпле Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Сад сүрәсенең 26-нчы аятында әйтте: "Ва ла таттабигул хава", үзеңнең теләкләрең, нәфесең артыннан иярмә. "Фаюдиллука ган сабилилла", алар сине Аллаһ Тәгалә юлыннан адаштырыр диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям хадисендә әйтә: бер кешедә иманның тәмен, иманның халаватул иман дип китерелгән, иманның тәмен татымас шул вакытка кадәр, кайчан Аллаһ Тәгалә һәм аның илчесе синең яраткан бөтен әйбердән, бөтен кешедән өстен булмыйча торып диде. Ягъни безнең Аллаһны яратуыбыз, Аллаһка итагать итебез, Пәйгамбәрбезгә итагать итүебез, менә бу безнең яраткан әйберләрдән өстен булырга тиеш. Һәм бу мәсьәләдә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Кад афлаха ман заккаха", ягъни уңышка иреште кем ул нәфесен паклаган, чистарткан кеше. "Ва кад хаба ман дассаха", хәсрәткә төште кем үзенең нәфсе артыннан ияреп китте диде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бар. Аллаһ Тәгалә бер. Аллаһтан башка илаһи зат юк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям аша хәбәр итә. Ягъни бәхетле булырга теләсәгез, нәрсә эшләргә кирәк? Ул да булса үзеңә хуҗа булырга, үзеңнең теләкләреңне тотып тора белергә тиеш. Бу әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Кул ин кунтум тухиббуналлаһ", әгәр сез Аллаһны яратасыз икән, фаттабигуни, ул да булса Пәйгамбәрбезгә иярегез, ул алып килгән әйбергә иярегез. Юхбибкумуллаһ, шул вакытта Аллаһ Тәгалә сезне сөяр ди. Гимран сүрәсенең 31-нче аятында. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең сөйгән бәндәләреннән булсак иде, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям алып килгән шәригатькә ияреп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям күрсәткән юлдан һәммәбезгә барырга насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.